kulturno piće. Prvi put što radimo zajedno. Ovako, upravo je poslano državnom, republičkom inspektoratu za delo. Plus, Slaviša je već unutra, inspektorata političkoga. Čitat ću vam svima šta je poslano i do čega je došlo. Znači, spoštovani, naš sindikat ki je bil ustanovljen, ovo je sindikat združuje delavce zaposleni pri pogodbenih izvajalcih, pristaniških storitev v Luki Koper, šteje približno 250 članov. Delo v Luki Koper je organizirano tako, da delo pretovora razen vodstvenih delavcev in železništvom izvajajo delavci zaposleni pri podpogodbenih, kot se nazivajo v Luki. Teh podpogodbenikov je približno 40, 14 ravno ostalo je KSP i stavljačka. Bravo. 6 radnika, 5 Organizirani so kot samostojni podjetniki ali družbe z omejeno odgovornostjo. Skupno zaposlujejo približno 550 delavcev, ki opravljajo delovno pogodbo. Naš sindikat je nastal kot nuja zaradi nečloveških in nemogočih delovnih pogojev, kateri smo delavci pogodbenikov že več let izpostavljeni. Naj na kratko povzamemo le najpogostejše in najhujše kršitve zakonodaje. Delavci nimamo urejenega delovnega časa. Je tako? Tako da moramo biti na razpolago delodajalcu 24 ur, 7 dni v tednu, cel mesec. Delavci nimamo urnika, saj moramo biti pripravljeni na poziv, katerega se moramo odzvati najkasneje v roku 1 ure. Ko pridemo na delo, ne vemo, kdaj bomo s delom zaključili, pogotovo avtoterminal. Nemo reči, da nisem obavestil. Kdaj bomo z delom zaključili? Zelo pogosto se dogaja, da delavci opravljamo več izmen zaporedoma. Jeste radili še smene? Tudi 4 izmene, to je 32 kontinuiranih ur. Dogaja se tudi, da trajanje dela dosega tudi 10 izmen, kar pomeni, da delavci po 3-4 dni kontinuirano pravijo delo. Luka Marković, je li tako? Ob tem naj povemo, da se evidenca delovnega časa beleži tako karticami ob vhodu in izhodu Luke Koper. Delavci Luke pa vodijo natančno evidenco opravljanja dela posameznega delavca na posameznih delovišćih. Tamo gdje su muljali i pisali druga imena, a ti isti ljudi radili na drugom terminalu, nek republički inspektor pokupi na terminalima i nek pita kako je čovjek mogao Predrag Topić voziti kamion na kontejnerskome i isto vrijeme, u istom momentu, biti strojnik u Štiv na trču. Ako je tako, ako dokažu da sam mogao, nek mi plate dupli staž, ja pristajem. To je još 5-6 godina je penzija. I u jednom danu 40 sati bježe. Da. Gdje si stao stavike? Slušaj vamo, dogaja se tudi da trajanje dela dosega tudi 10 izmen, kar pomeni da delavci po 3-4 dni kontinuirano pravijo delo. Ob tem naj povemo, da se evidenca, dobro smo rekli, skupno število ur, ki jih opravimo delavci mesečno znaša približno 250, odvisno je pač od delovnih potreb. Pogosto dosegamo tudi 300, dogaja se da delavec opravi mesečno tudi 350. Jesam slagao nešto, osim Luke? Ne. Osim Luke ovdje... Luka jedini 400 i Refik. Moj rođak Milan, to je 500. To je pod repom, bravo. To su rekordi, šta je? Ajde, neko sluši 500 sati. Ajde. Posebno ovako. Jesi imao? Dobro, ako si imao... Ne, 75, mora još manje. Slušaj ono, da budete upoznat s ovim. Na enak način, kot je urejen delovni čas, je urejeno tudi plačilo za opravljanje delo. Pogodbe o zaposlitvi, ki so večinoma izpisane na tipskih obrazcih, niso popolne, saj poleg osnovne plače ne vsebujejo določb o plačilu dodatkov. To pomeni, da se delo preko polnega delovnega časa plača enako kot redno delo. To je od 2,5 do 4 evra na uro. Delodajalci nam ne izplačujejo stroškov prevoza na delo in naslova stroškov prehrane pa prejemamo blokce za prehrano v loški menzi.
katerih vrednost znaša 3 do 4 eura, zavisi pošto isko digne cijenu. Delodajalec nam plaća obračuna tako da na plaćini listi kod plaćo prikaže minimalno plaćo za delo v redno delovnem času, plaćilo za nadurno delo pa nam prikaže kod stroške za prevozna dela, jel tako? Tudi će dela već živi 200 metrov, jer imamo čoveka da živi ovdje odmah u Studentskog, on dobije skoro 300 eura prevoza delo, Bog tebo, ko ide mlaznim avionom. Bravo. Plaćilo dodatka na ločeno življenje. Imamo čoveka koji je samac, Bog tebo, imao na odvojeni život od mame i tate 250 eura. Super, imamo. Po tvojih vrsta. A drži prst. Plaćilo troškov prehrane u maksimalnom znesku. I dalje peru lovu, jel tako, da nam daju marendu u lovi, a vamo neki blokovi se šutaju. Menimo da je sincero pravljenje delo Koper preko pogodbenikov v nas protiv s zakonom, delovni proces poteka isključno pod vodstvom i nadzorom delavce u Luke Koper. Šta to znači? Da naš gazda dobiva platu samo zato što je digao telefon kad on nazovu, rekao vama 30 gdje radite i spustio. Ali pošta. I gotovo. Nije gazda, pošta. To znači još na šta to znači? Da mi nismo, da ne radimo mi sluge, nego mi smo davani u delovni proces. Znači mi smo u najem davani. Znači oni rade s nama šta hoću. Ovo su čopaju naši. Ako bi mi radili po pogodbi, onda bi mi odradili. Ja radim na snoju i gotovo. I gotovo, ali da pogodbu potpišu ovo. A ne meti, idi na onaj straj, radi idemo ovo. dalje. Renting. Delodajalec nam odredi čas prihoda na delo ter delovišće, jel tako? Tako je. U nadaljevanju dela pa s njim nimamo već kontaktu. Osim ako hoćeš ići za Bosnu ovaj vikend, onda se moraš svađati od utorka do petka da bi u petak išao. I kaznite posle radiš 5 dana. Ja, i onda ne radiš 5 dana. Kazna kao. Tudi će prije do spremanja delovišća, znači slažete se i kad dođeš na posao i raspoređivaš, odnosno delovaš da kaj neš tu ratiš tamo, kazna ne sati više. Znači sve rade oni, a sad nemaju veze s nama, znate, o tome se radi. Delavci smo već čas ispostavljeni mobingu. Tako strani delodajalcev, tako tudi strani delavcev Luke Koper. Delovođa i onih ostali koji žive na našu računu ovdje. Kakršno koli ugovaranje, tudi nezakonitim navodilom, znamo svi kad smo govorili dole da u Štiju ne možemo se spuštati kao da smo mi planinari preko špage. Ja sam u vojsci bio prije 12 godina i zaboravio već kako se preko Koramca penje i spušta. Znači, ali izražuje nezadovoljstva, plaćamo stem da naš delodajalec za neka časa odstrani s dela. To je ono što je rekao čovjek. Čim ti kažeš da ovdje to nije po zakonu, hoćeš ti raditi ili nećeš? Uđenja. Ima drugi koji hoće. Na to, pa bodi si nas vrne, ali prisili kod povedi. Upravo su dva čovjeka ovdje među nama potpisala prisilno od povedi. Prisilno. Što će biti prijavljeno policiji u narednom periodu. Sad ćemo prijaviti. Ja, odmah. Sve te okolišćine vplivaju na to da su delavci poslušni po sebe patistiki so za določen čas oziroma imajo za časno dovoljenje. To delodajalci pridno iskorišćajo. Da se slažemo li to? Slažemo! Zaradi zgoraj opisanih okolišćin ni bilo realno da bi prišlo do ustanovitve sindikata. Kar nam je uspelo šele to leto. Tek sad, svi se sjećamo kad smo prije godinu dana malo pričkali o tome, odmah su nas uglao tok sa tim. O naših problemih je bilo vodstvo Luke sve skozi seznanjeno. Sad je sindikat žaravistio, pomorski zanstio s temi problemi stalno seznanja u tako vodstvo. Svi znamo da jedino oni pljuju po tome svemu. Kršitve pa je prijavio tudi inšpektoru za delo u Kopru. Odziva od slednjega ni bilo, da znate. Oziroma pri svojih pregledih ni ugotovio nepravilnosti. I kad smo god prijavili nešto inspekciji, sve je unutra u redu. Unutra svi rade sve što je normalno. Mi svi imamo cipele i svi imamo... A što nas još uvijek trećina nema uopšte garderoba, to nije ovo. Moraš pišti po kontejnerima ko pašta.
Vodstvo Luke Koper se na številne pozive tudi stavkovnim zahtevam sindikata železništva, ki opozarja na bistveno povečanje delovnih nezgod, nojevsko odziva z besedami, da so pri tem nemočni, saj smo zaposleni pri drugih delodajalcih. A gdje su ti delodajalci naših zaposlenih? Znači da smo neposredno svi zaposleni kod istoga. Jel tako? Mislim da dobro govorim. Kot ste bili iz medijev verjetno seznanjeni, je pretežna večina delavcev zaposlena pri pogodbenih ob začetki stavke železništva 29. julija spontano prekinila delo. To je ono kad ste uradili neki dan u petak, kad sam ja došao poslije. Ter se zbrala pred upravnim poslopjem, ker neprekinjeno ustraja že 5. dan. Delavci namreč ne trpijo več ignorance državnega podjetja Luke Koper, niti inšpekcijskih in drugih služb. Zato jim je prekipelo, o tem smo obvestili tudi inšpekcijo za delo v Kopru, to je včeraj bilo in predvčerajšnjem. Na vas se obračamo zato, ker tudi sedaj ne pričakujemo, da bi se kdo v Kopru odzval na naše pritožbe, pričakujemo, da državni organi ne bodo dopustili tako hudih kršitev osnovnih človekovih pravic v državi Evropskih skupnosti, kakršnim niso bili izpostavljeni delavci niti v 15. stoletju, a kamo 20. in tako dalje. Bravo! Bravo! Imamo još jedan zadatak, predstavniki sveta nevidljivih delavcev, gdje su? Na kafu. Idem ja na kafu, da imam s njima što. A vi ovdje sjedite sa tim momcima, ja sam već bio. I ispričajte im, dajte im taj potrebni moral. Ljudi su se prepali pod pritiskom gazde. Pomozite tim ljudima da to prebrode, jer oni će ostati uz nas do kraja. Gdje su oni? Gdje su oni? Peđa. Ove od Meridijane? Ne, to je poslano... Evo je, u bistvu... Pa je da su